Apaw! Arito kami bantay, agal-alat ikwa, pamuste. Apaw! Ay, naisalatan. Ay, Nakuha mo yung mga ibang pinutugtog din saan? Dito baba? kastoy ti pinagbiag ti ilocano. Ay, apa. Ate nga ikinalakay ka, agbakatak pa ti poste. Samak. Ay, ini naisalat malang. Inana. Nagdagsin. Ayan. Mali yan din ito eh. Oo. Hintay. Natawa ko. Sudat ti tigmamaysada, siya nga lakay, duwa ti alalaw ko. Isalat manan. Madiak pa yung anak kapababata na tawtawak. Ay, magkabanog, nyamot ato nga pinagbiyagan. Ato yung matitalan niya. Ay, hindi kaglisak. Hindi kaglisak. Naikaglisak mo taan. Kapoy iti tumtumang kan. Sapay nagrariumak ti rabi ay. Tataat, agbagbakatak ti kwa. Pamustain. Awan mo ti pakinabang ti ap-apaw. Nagsasadot da amain. Agarami kami gamin ti kwa. Ti kubaw. Iso ti pagkwa. Paginuman mito. Numalpasa di kubong aday. Paginuman may. Ayun, dani mo na may kaglisan. Isat man ano. Kabanlog si katiyag bagkat. Manutawon nga. Kastoy ti aramide, kagal-ala ti kastoy. Numaminsan. Aramide mi ti kwa. Kubaw. Numaminsan, laklakaw. Makabanlog nga rod. Uray lang, butag nga, agbagbakatan. Ay, sabi, idugs mo. Isa manan. Atan, asidagan. Nanabat. May salak atan. Nagsakitan. Tamakan. Siapa yang nagtatarik? Ay, apa? Na. Kanay mo lang ang may salsalat.
Naman banong ka kaon. Ito. Nakababa ka. Pwede